ассалому алейкум бирандагони гиромӣ. нашри навбати барномаи иттилооти ахбори телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия Наргиз Шарифзода. имрӯз дар шаҳри Душанбе ҷаласаи шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ доир гардид. дар қасри миллат ки макони баргузории ин чорабинии сатҳи баланд буд, асосгузори солҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, иштирокчиёни ҷаласа, сарони давлатҳои аъзои созмонро самимона истиқбол гирифтанд. бо натиҷагирӣ аз кори ҷаласа, эъломияи шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ва дар маҷмӯъ 14 санад ба имзо расида, дабири кулли созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ Станислав Зас барои доираи васеи хабарнигорони дохил ва хориҷи мамлакат нишасти матбуоти оростанд. гузориши ҳамкорони мо. 16 сентябр дар қасри миллат ҷаласаи шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ба кори худ оғоз кард. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, иштирокчиёни ҷаласа, сарони давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъиро самимона истиқбол гирифтанд. дар кори ҷаласаи шӯрои амнияти дастҷамъии созмон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сарвазири ҷумҳурии Арманистон Никол Пашинян, президенти ҷумҳурии Беларус Александр Лукашенко, президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосимжомарт Токаев, президенти ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаров ва дабири кулли созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ Станислав Зас иштирок карданд. президенти Федератсияи Русия Владимир Путин дар кори ҷаласа ба таври маҷозӣ иштирок намуд. кори ҷаласаи шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ бо иштироки сарони давлатҳои аъзои созмон дар ҳайати маҳдуд оғоз гардида, сипас бо иштироки аъзои ҳайатҳо дар шакли васеъ идома ёфт. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳамаи иштирокчиён, сарони давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъиро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфтанд. дар ҷаласаи хосаи шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи иштирокчиёнро ба масъалаҳои зерин ҷалб намуданд. Уважаемые коллеги, я согласен с прозвучавшими оценками, что сегодня в международных отношениях нарастают негативные процессы в сфере военно-политической безопасности. Также нельзя забывать и о том, что мы все еще находимся в опасной фазе пандемии, беспрецедентная по своим масштабам и последствиям пандемия привела к затяжному глобальному социально-экономическому кризису, который без привлечения оказывает влияние, в том числе и на нашу безопасность. Катастрофическая ситуация в Афганистане напрямую влияет на Центральный азиатский регион коллективной безопасности. Сегодня Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы. Сложная и опасная ситуация, сложившаяся в этой стране, является проблемой не только афганского народа, но и становится одной из самых острых региональных и глобальных проблем. Талибы отказались от своих предыдущих обещаний формировать инклюзивное правительство при широком участии других политических сил и этнических групп страны и объявили о создании Исламского Эмирата на основе жестких средневековых законов шариата во главе с членами своего движения. Объявленный состав Временного правительства игнорирует политические, этнические и языковые многообразия, а также гендерное равноправие. Это означает, что в ближайшие 2-3 года в Афганистане усилится насаждение экстремистской идеологии, многократно возрастет вероятность экспансии этих деструктивных идей в прилегающие регионы. Таджикистан решительно осуждает все формы беззакония и преследования афганского народа. Пользуясь военно-политическим вакуумом, различные террористические силы активно укрепляют свои позиции в стране. На наших глазах Афганистан вновь превращается в рассадник международного терроризма.
По поступающей к нам информации из разных регионов Афганистана, реальная ситуация на местах совершенно иная. Она многократно хуже той, которая преподносится СМИ. Например, события в Паншере мы явно видим полное игнорирование норм гуманитарного права. Талибы же полностью заблокировали доступ к продовольствию и другим жизненно важным продуктам. ООН, Международный Красный Крест и другие международные гуманитарные организации лишены возможности выполнять свою миссию. Уважаемые коллеги, Таджикистан поддерживает восстановление прошлого мира и стабильности в Афганистане и остается приверженцем этой позиции. Убеждены, что проблема Афганистана не имеет военного пути решения, и для безотлагательного решения политических проблем безопасности соседней страны необходимо создать инклюзивное правительство с привлечением широких слоев общества и участием представителей всех национальностей. Государственный строй в этой соседней стране должен быть определен с учетом воли и позиции всех граждан страны, без всякого стороннего вмешательства. Безразличие международного сообщества к нынешней ситуации в Афганистане может привести не только к затяжной гражданской войне в этой стране, но и к событиям, сравнимым по масштабам с терактами 2001 года. Ситуация, которая складывается сегодня в Афганистане, оказывает сильное давление на таджикско-афганский участок южных рубежей ОДКБ. В этом контексте считаем необходимым продолжить последовательную совместную работу по скорейшему завершению согласования целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской участка границы. Необходимо предпринимать более активное участие по пресечению каналов финансовой и материально-технической подпитки террористических групп. Отдельное внимание следует уделить информационной работе террористов, использованные ими новейшие технологии, в том числе сети интернет. Несмотря на некоторые положительные тенденции последних лет, наркотическая угроза также продолжает оказывать негативное влияние на безопасность региона ответственности ОДКБ. Надеемся, что реализуемая в рамках ОДКБ антинаркотическая стратегия на очередной пятилетний период придаст дополнительный импульс решению этого вопроса, а также нашему сотрудничеству. дар кори ҷаласа масъалаҳои мубрами амнияти байналмилалию минтақавӣ натиҷаҳои асосии фаъолияти созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ дар давраи раёсати тоҷикистон нақшаи чорабиниҳо оид ба иҷрои қарорҳои ҷаласаи шӯрои амнияти дастҷамъӣ ва татбиқи самтҳои афзалиятноки пешниҳоднамудаи ҷумҳурии тоҷикистон инчунин мавзӯъҳои марбут ба вазъияти ниҳоят мураккаби афғонистон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. соли 2022 раёсат дар созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ба ҷониби Арманистон мегузарад. дар кори ҷаласа дар бораи самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҷумҳурии Арманистон дар давраи раёсат дар созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ сарвазири ҷумҳурии Арманистон Никол Пашинян ва дар бораи ҳуҷҷатҳое ки барои баррасии шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ омода шудаанд дабири кулли созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ Станислав Зас баромад карданд. баъди баррасии масъалаҳо аз рӯи натиҷаи кори ҷаласаи шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ эъломияи шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ва дар маҷмӯъ 14 санад ба имзо расид. пас аз анҷоми маросими имзои санадҳо дабирикулли созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ Станислав Зас барои доираи васеи хабарнигорони дохил ва хориҷи мамлакат нишасти матбуотӣ орост. имрӯз дар қасри миллат асосгузори солҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии мардумии чин Ван Иро ки ҷиҳати иштирок дар ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дар Тоҷикистон қарор дорад ба ҳузур пазируфтанд. дар ҷараёни мулоқот ҳамкории дуҷониба ва бисёрҷонибаи Тоҷикистон ва Чин дар чорчӯби муносиботи шарикии стратегии ҳамаҷониба ва дар доираи ташкилоту созмонҳои минтақавию байналмилалӣ баррасӣ карда шуд. ҷонибҳо аз сатҳи баланди ҳамкории кишварҳо дар бахшҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангию гуманитарӣ ва амнияти изҳори қаноатмандӣ карда роҳҳои рушду густариши минбаъдаи робитаҳо дар соҳаҳои тиҷорат, саноат, энергетика, кишоварзӣ, нақлиёт ва ҷалби сармояи Чин ба иқтисодиёти Тоҷикистонро муҳокима намуданд.
аз вазъи мураккаби сиёсию низомӣ дар кишвари ҳамсояи Афғонистони сорӣ нигаронӣ карда шуд. Таъкид гардид ки Тоҷикистон бо сарҳади дарозтарин, забон ва таърихи муштарак бо Афғонистон нисбат ба сарнавишти ин кишвар бетараф будан наметавонад. дар ин зимн таъкид гардид ки Тоҷикистон хостгори барқарории сулҳу суботи пойдор дар ин кишвари ҳамсоя мебошад. امروز در قصر میلاد اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای میلاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سروزیر جمهوری ارمنستان نیکول پاشینیان که جهت اشتراک در جلسه شورای امنیت سازمان عهدنامه امنیت دستجمعی در تاجیکستان قرار دارد ملاقات کردند. در جریان ملاقات حالت و دورنمای مناسبت‌های همکاری دو کشور بررسی کرده شد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان سروزیر ارمنستان را خیرمقدم گفته رابطه‌های دیرینه تاجیکستان و ارمنستان را عامل مهم رشد پیدرپی مناسبت‌های دو کشور نامیدند. جانب‌ها ضمن ملاقات مسائل تحکیم و توسعه همکاری دو جانبه را در ساحه‌های مهم سیاسی، تجارتی و اقتصادی، صنعت و فرهنگ محاکمه کردند. برای مساعدت بر رشد و پیشرفت رابطه‌های همکاری دوجانبه، تطبیق عملی سندهای قبلا امضا شده همکاری، جانو کردن فعالیت کمیسیون بین‌الحکومتی عاید به همکاری اقتصادی و در این زمینه برگزار نمودن فورum‌های تجارتی ضرور شمرده شد. در رفت ملاقات همچنین عاید به دیگر مسائل مهم همکاری برای هر دو جانب سودمند تبادل افکار صورت گرفت. امروز سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان عمران خان با سفر رسمی و جهت اشتراک در جلسه شورای سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای به تاجیکستان تشریف آوردند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان عمران خان را سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهره صلح‌زاده و دیگر شخصان رسمی استقبال گرفتند. امروز همچنین پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیوف جهت اشتراک در جلسه شورای سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای به تاجیکستان تشریف آوردند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه مهمان عالی مقام پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیوف را سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهره صلح‌زاده و دیگر شخصان رسمی صمیمانه استقبال گرفتند. امروز در قصر میلاد اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای میلاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیوف که جهت اشتراک در جلسه شورای سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای به تاجیکستان تشریف آوردند ملاقات کردند. در جریان ملاقات صمیمی مسائل مبرم همکاری دوجانبه و رفت اجرای سازشنامه‌های ضمن سفر رسمی پرزیدنت جمهوری ازبکستان در تاجیکستان به امضا رسیده بررسی شد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان پرزیدنت جمهوری ازبکستان را به تاجیکستان خیرمقدم گفته به سهم شخصی محترم شوکت میرزیوف در رشد مناسبت‌های شریکی استراتژیکی متقابلا سودمند تاجیکستان و ازبکستان بهای بلند دادند. جانب‌ها از رشد بی‌میلان و گسترش مجموع مناسبت‌های دوستی، همسایگی نیک و شریکی استراتژی تاجیکستان و ازبکستان ساری قناعتمندی نمودند. مسائل‌های همکاری سیاسی، تجارتی و اقتصادی، نظامی و امنیتی از موضوع‌های مهم ملاقات دوجانبه محسوب یافته، سران دولت‌ها فعالیت پرثمر کمیسیون بین‌الحکومتی عاید به همکاری اقتصادی و برگزاری فورم بین منطقوی سرمایه‌گذاری را در تاجیکستان مخصوص قید کردند. ضمن بررسی مسائل امنیتی منطقوی وضع مرکب سیاسی و نظامی کشور همسایه افغانستان محاکمه گردید. در رفت ملاقات همچنین عاید به مسائل مورد توجه جانب‌ها تبادل سودمند افکار صورت گرفت. امروز پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران سعید ابراهیم رئیسی با سفر رسمی و جهت اشتراک در جلسه شورای سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای به تاجیکستان تشریف آوردند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه مهمان عالی قدر
президенти ҷумҳурии исломии Эрон Саид Иброҳим Раисиро, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳира Сулзода ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. امروز در قصر ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، وزیر کارهای خارجه هندوستان سوبرخمانیام جایشانکر را که جهت اشتراک در جلسه شورای سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان قرار دارد به حضور پذیرفتند. در ملاقات وضع کنونی و دورنمای مناسبت‌های همکاری تاجیکستان و هندوستان در ساحه‌های برای هر دو جانب سودمند سیاسی، اقتصادی و تجارتی، انرژتیکا، سرمایه‌گذاری، نظامی و دیگر عرصه‌ها مورد بررسی قرار داده شد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از سطح تماس‌های سیاسی تاجیکستان و هندوستان و اعتماد متقابل دو دولت با هم دوست اظهار قناعتمندی کردند. در ملاقات تقویت همکاری دو جانبه در سمت مبارزه با تروریسم بین المللی، افراطگرایی، گردش غیرقانونی مواد مخدر و جنایتکاری متشکلانه محاکمه گردید. جانب‌ها همچنین مسائل همکاری دو جانبه را در چارچوب تشکیلات و سازمان‌های منطقوی و بین المللی از جمله سازمان همکاری شانگهای، سازمان ملل متحد بررسی نمودند. هر دو جانب وابسته به امنیت و ثبات منطقه و وضع نگران کننده سیاسی و نظامی افغانستان تبادل افکار کردند. تاکید گردید که تاجیکستان جانبدار هرچی زودتر برقرار گردیدن صلح و آرامی در این کشور همسایه نزدیکترین دوست، همزبان و همفرهنگ خود می باشد. در ملاقات اینچنین دیگر موضوعهای مورد توجه جانبها محاکمه کرده شد. امروز در شهر دوشنبه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با کاتب گنرالی سازمان همکاری شانگهای ولادیمیر نوروف با لایحه نو باغ سازمان همکاری شانگهای شناس شدند. باغ سازمان همکاری شانگهای در مساحت عمومی 2.5 گکتار با اقدام و تشبس‌های بواسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با طرح خیلی زیبا بنیاد گردیده. انشاء و بناهای حدودی آن عنعنه و رسم و آیین‌های خاص هر یک دولت اعضای این سازمان با نفوذ جهانی و منطقوی را فرا می‌گیرد. گزارش زایشای تقای مراد و معروف عبدالله. امروز در شهر دوشنبه با اشتراک رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و دبیر کل سازمان همکاری شانگهای ولادیمیر نوروف معرفی لایحه باغ سازمان همکاری شانگهای که در پایتخت مملکت با طرح زمانوی و صنعت بلند بنیاد می‌گردد برگزار شد. باغ سازمان همکاری شانگهای در جهان اولین انشاءات است که برای دایر کردن چورابین‌های دستجمعانه نمایندگان کشورهای اعضای سازمان، نمایش‌های گوناگون سطحی منطقوی و بین المللی، تدبیرهای گوناگون فرهنگی و گذراندن مکالمه‌ها میان کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای بنیاد می‌گردد. مورد بهره برداری قرار گرفتن آن در آینده میدان مساعد تبادل تجربه و گفت و شنیدها را فراهم خواهد ساخت. تاکید گردید که لایحه و طرح انشاءات مذکور از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان انتخاب گردیده برای بنیاد سریوقتی آن بهترین متخصصان جلب خواهند شد. باغ سازمان همکاری شانگهای از دو آشیانه عبارت خواهد بود و در آن برای هر یک کشور اعضا گوشه‌های علاهیده تشکیل کرده می شود. طبق لایحه در باغ گوشه‌های فرهنگی نمونه رسم و آیین و سنت‌های دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای جای داده می شود. طور ضمن معرفی لایحه مذکور ابراز گردید بنیاد باغ سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه در آینده امکانیت فراهم می‌آورد که ساکنان و مهمانان پایتخت با فرهنگ و عنعنه‌های کشورهای گوناگون شناسایی پیدا نمایند. باغ سازمان همکاری شانگهای همچنین برای رشد مناسبت‌های گومانیتری و فرهنگی کشورهای اعضای سازمان با نفوذ مساعدت خواهد کرد. مورد به تاکید است که آغاز کارهای ساختمانی در باغ سازمان همکاری شانگهای در روزهای تجلیل 20مین سالگرد تأسیس یابی سازمان همکاری شانگهای و به دوره ریاست جمهوری تاجیکستان در این سازمان راست آمد. Сегодня принял участие вместе с председателем парламента Таджикистана, председателем города Душанбе, уважаемым Рустам Эмомали, церемония открытия или церемония закладки дома ШОС. И надо сказать, что эта церемония очень важна именно потому, как проводится перед
историческим событием, которое произойдет завтра. Это юбилейный саммит ШОС. Именно за 20 лет нашей деятельности нашей организации ШОС превратилась в очень авторитетную, влиятельную организацию в мире. Именно в рамках нашей организации за эти 20 лет активно реализуются проекты, многосторонние проекты в области безопасности, обеспечения безопасности, торгово-экономической и культурно-гуманитарного сотрудничества. дар ин рӯз дар баробари оғози сохтмони боғи созмони ҳамкории шанхай ҳамчунин ба кори фестивали филмҳои бадеӣ ва телевизионии кишварҳои узви созмони ҳамкории шанхай душанбе 2021 ва ҷашнвораи синамои созмони мазкур дар ҷумҳурии мардумии чин оғоз бахшида шуд. дар ин маросим натиҷаи тадбирҳои то ба имрӯз гузаронидашуда миёни кормандони касбу кори гуногун ва кӯдакони кишварҳои аъзои созмон муаррифӣ гардид. аз ҷумла дар намоиши расмҳои кӯдакони кишварҳои аъзои созмони ҳамкории шанхай маҳсули дастранҷи кӯдакони соҳибзавқ муаррифӣ гардид. иттилоъ дода шуд ки барои дарёфти шахсони соҳибистеъдод ҳамеша байни кӯдакону наврасон намоишу озмунҳои расмкашӣ баргузор карда мешавад. гузарониндани марафони созмони ҳамкории шанхай ва сабқатҳои зеҳнӣ аз ҷумлаи тадбирҳо дар ин самт мебошад. зимни ин чорабинӣ иштирокдорон хусусан ба раёсати ҷумҳурии тоҷикистон дар созмони ҳамкории шанхай дар соли 2021 ва тадбирҳои то ба имрӯз анҷомёфта баҳои баланд дода нақш ва мавқеи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро дар рушди созмон баррасӣ ва ҳалли масъалаҳои минтақавию байналмилалӣ назаррасу муҳим арзёбӣ карданд. зоҳиршоҳи тағоимрод, Маъруфи Абдуллоҳ, Душанбе, Ахбор. муносибатҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии покистон густариш ёфта барои рушди равобити бисёрсоҳа шароит ва имкониятҳои мувофиқ фароҳам аст. имрӯз дар шаҳри Душанбе форуми соҳибкории Тоҷикистону Покистон баргузор шуд. Бобокалон Аминзода ва Баҳодур Қурбонзода гузориш медиҳанд. дар доираи сафари расмии сарвазири ҷумҳурии исломии Покистон ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба иштирок дар ҷаласаи сарони давлатҳои созмони ҳамкории Шанхай форуми соҳибкории Тоҷикистону Покистон баргузор гардид. дар форуми соҳибкорони Тоҷикистону ҷумҳурии исломии Покистон доираи васеъи соҳибкорӣ ҷамъ омада дар асоси ҳамкории судманд дар бахши афзаланок аз қабили иқтисоду савдо, энергетика, нақлиёту коммуникатсия, тандурустӣ, сайёҳӣ ва ғайра табодули таҷриба намуданд. дар форуми мазкур сарвазири ҷумҳурии исломии Покистон Имронхон, муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Усмоналӣ Усмонзода, масъулини корхонаву ташкилот, соҳибкорон ва сармоягузорони Тоҷикистону Покистон иштирок ва гуфтушунӣ намуданд. ин чорабинӣ дар доираи иҷрои мувофиқаҳои байнидавлатӣ баргузор шуд. дар форуми мазкур беш аз 150 нафар иштирокчӣ аз ҳарду ҷониб аз ҷумла роҳбарон ва масъулони вазорату идораҳо ва соҳибкорону сармоягузорон ва намояндагони ширкату корхонаҳои соҳаҳои гуногуни фаъолияти хоҷагидории Тоҷикистону Покистон дар соҳаҳои саноат, маориф, нақлиёт ва коммуникатсия, хӯрокворӣ, тандурустӣ, сайёҳӣ ва дигар соҳаҳо иштирок намуданд. дар доираи форум ба иштирокчиён фазо ва имкониятҳои сармоягузорӣ дар соҳаҳои сайёҳӣ, саноат, энергетика, хизматрасонӣ ва дигар соҳаҳо муаррифӣ карда шуда, лоиҳаҳои муштараки ҳамкорӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. ҳамкориҳои дуҷонибаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии Покистон бо кӯшиши тарафайн рушд ёфта, дар ин замина сафарҳои сатҳи олӣ пайваста ҳамкориҳои гуногунҷанбаи байни ду давлат ба сатҳи сифатан нав баромада, баргузории чунин чорабиниҳо ба рушди ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратӣ, баланд бардоштани нерӯи содиротӣ, ҷалби сармояву воридоти технологияҳои муосир ва тақвияти ҳамкориҳои дуҷонибаи иқтисодию сармоягузорӣ мусоидат менамояд. зимни мулоҳизаронӣ гуфта шуд ки ҳамкориҳои дуҷонибаи Тоҷикистону ҷумҳурии исломии Покистон фазо ва имкониятҳои сармоягузорӣ дар бахшҳои иқтисоду савдо, энергетика, тандурустӣ, сайёҳӣ хуб ташаккул ёфта дар оянда низ имкони бозам васеъ намудани он вуҷуд дорад ва дар ин самт қадамҳои устувор гузошта хоҳад шуд. гузарондани чунин чорабиниҳо барои боз ҳам густариш додани ҷалби сармоя ба иқтисоди ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамкориҳои тиҷоратӣ байни ҳар ду давлат ҷиҳати боз ҳам равнақ додани ҳамкориҳо ҷиҳати ҷалби сармоя ва гардиши тиҷоратии давлатҳоро равнақ медиҳад. дар ҳамоиш таъкид шуд ки гардиши молу маҳсулот миёни Тоҷикистону Покистон дар соли 2020 $25.8 миллион ташкил додааст ки ин нишон дод аз рӯи тақвияти муносибатҳои мутақобилаи тиҷоративу сармоягузорӣ дучанд хоҳад шуд. дар ҳоле ки шароиту имкониятҳои фароғ барои соҳибкорон
ва сармоягузорони ҳарду кишвар мавҷуд аст, баргузории форум равобити тиҷоратиро миёни тоҷирону сармоягузорон густариш дода, дар заминаи мубодилаи таҷриба ва нақшҳои амал ба мубодилаи ҳамаҷонибаи молу маҳсулот замина фароҳам мекунад. Дар доираи форум шӯрои муштараки соҳибкорони Тоҷикистону Покистон ва вохӯрии дуҷонибаи соҳибкорони ду давлат дар сиғаи соҳибкор ба соҳибкор баргузор гардида, аз натиҷаи он санадҳои нави ҳамкорӣ, мувофиқа ва як қатор созишномаҳо ба имзо расонида шуд. Бобокалон Аминзода, Баҳодури Қурбон, Фирӯзи Мусо, Ахбор. дар шаҳри Душанбе ки мизбони вохӯрии сарони кишварҳои созмони ҳамкории Шанхай ва созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ мебошад, барои қабули меҳмонҳо ва дар сатҳи баланд гузарондани ҷаласаҳои сатҳи олӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда шуданд. Барои нафароне ки бо мақсади иштирок дар ҷаласаҳои ин ду созмони бонуфуз ба Тоҷикистон ташриф меоранд, беҳтарин шароит барои кору фаъолият муҳайё аст. аз ҷумла барои намояндагони воситаҳои ахбори омма маркази матбуотии ҷаласаи сарони кишварҳои созмони ҳамкории Шанхай ва сарони давлатҳои созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ташкил карда шудааст. гузориши ҳамкорони мо. ҷумҳурии Тоҷикистон мизбони яке аз чорабиниҳои сатҳи байналмилалию минтақавӣ созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ аст ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҷаласаи шӯрои аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ сурат гирифт. Бо ин мақсад дар китобхонаи миллӣ барои хабарнигорони васоити ахбори оммаи дохил ва хориҷи кишвар шароиту имконияти фарроху густурдаи иттилоотрасонӣ фароҳам оварда шудааст. ҷараёни баргузории ҷаласаи шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъиро бештар аз 500 хабарнигорони рӯзномаву маҷаллаҳо, радио, телевизион, агентиҳои иттилоотӣ ва бунгоҳҳои хабарии минтақа ва ҷаҳон бо истифода аз шароити мусоиди фароҳам овардашуда дар маркази матбуот воқеъ дар китобхонаи миллӣ инъикос намуданд. чунин имконоти саривақтии иттилоорасонӣ бо насби зиёда аз 300 компютери замонавии пайваст бо интернети баландсуръати ноқилӣ ва беноқил, мониторҳои калон ҷиҳати пахши мустақими чорабинӣ ва сабти ҷаласа, дастгоҳҳои шунидани тарҷумаи синхронӣ бо чандин забони хориҷӣ, факс, телефон, нусхабардор ва дигар таҷҳизоти техникӣ ба амал омад. намояндагони воситаҳои ахбори оммаи дохил ва хориҷ дар иртибот ба ҷараёни баргузории ҷаласаи шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ва имконоти дастрасӣ ба иттилооти саривақтӣ дар маркази матбуот чунин изҳори андеша карданд. Все прекрасно, есть подключение к интернету, есть экран. В общем, все условия для журналистов есть, и условия для работы есть. Компьютеры, значит, возможность подзарядить свои телефоны, но все, что так необходимо журналистам, продюсерам, все здесь есть. Приятное впечатление, очень красивый город, современный, много красивых зданий, и что очень порадовало, что город очень чистый. Все хорошо. Я не в первый раз в Душанбе прилетаю на разные мероприятия. Всегда организация на самом высоком уровне, должен сказать. Очень радушно встречают в Таджикистане нас. Прекрасно. Технически и морально-психологические условия, я считаю, на самом высоком уровне. Поэтому спасибо принимающей стороне. таҳкими сулҳу амният, суботи байналмилалию минтақавӣ, ҳифзи истиқлолияту тамомияти арзӣ ва соҳибихтиёрии кишварҳои аъзо ки ҳадафи аслии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ба шумор меравад, хабарнигорони васоити ахбори оммаи дохил ва хориҷи кишвар бо такя ба ин ҳадафҳои созмони мазкур хабару гузоришҳои саривақтӣ таҳияву манзури сокинони сайёра гардониданд. ҳамон тавре ки аз рафти баргузории иҷлосияи шӯрои амнияти дастҷамъӣ маълум гардид, давраи раисияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин созмон масоили амният, ҳамкорӣ ва саҳмгузорӣ дар ҷараёни ҷаҳонии мубориза бо терроризму экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва ҷинояткории фаромилӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт ва дар доираи имконоти густурда дар маркази матбуот намояндагони васоити ахбори оммаи дохил ва хориҷ хабару гузориш ва дигар маводи таҳлилӣ таҳия ва пахш намуданд. вобаста ба моҳияти баргузории ҷаласаи шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ дар шаҳри Душанбе ва нақши он дар таъмини сулҳу субот дар минтақа ва ҷаҳон аз ҷониби намояндагони воситаҳои ахбори оммаи дохил ва хориҷ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир шуд. ман ба Душанбе аввалин маротиба соли 2010 омада будам ва назар ба ҳамон сол хеле дигаргуниҳо шудааст. биноҳои баланд, ошёна, кӯчаҳои гулпӯш, диққати нафаре ки ба ин шаҳр меояд ба худ ҷалб менамояд.
ман якчанд маротиба дар ин ҷаласаи созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ иштирок намудам. Барои мо рӯзноманигорон тамоми шароити зарурии ҷиҳати инъикоси саривақти ин чорабиниҳои муҳими байналмилалӣ фароҳам оварда шудааст, ки мо метавонем бе ягон мушкилӣ ин маъракаи муҳимии сиёсиро дар сатҳи баланд инъикос намоем. ҷарони баргузории ҷулусаи аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ дар сархати бонуфузтарин расонаҳои минтақа ва ҷаҳон қарор гирифт, ки аз нақш ва мавқеи намоёни ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҷиҳати дар сатҳи баланд гузарондани чорабинии мазкур шаҳодат медиҳад. Маҳмадалӣ Сафар, Алишери Неъматулло, махсус барои барномаи ахбор. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. Хайр, саломат бошед.